In 3, 2, 1. Sayonara Zimelang, everybody! Welcome back to Soweto Podcast. Let's see. Your girl Tamiko Kesa back again with another bang bang. And next time Kiliwani kita mana auswaro na mo utukot talaga tabaya hay any juicy Luciam. Today, let's get like, share, and subscribe, and also comment down below and become a member. Okay, let's see. Hello, Chomi. Hello. How are you? Ngiyaphila nami. Ngicela usintroduce ubheke kule camera usitshele ukuthi wena ubani, usuka kuphi, ukhulele phi, and ukhuluma umuntu onjani? Mina igama lami nguKhanyisile ngisuka eDavidson eMayfield Station 9. Ngikhulele eDavidson. Ngizalelwe eDavidson. Mina ngumuntu othanda ukuhleka. But angifuni nje ukuthi ngikwatise because ngiyakhona ukutshintsha. Yeah. Utshintshe endleleni wena Chomi. Fast futhi. Manje ukhulele eDavidson, umuntu onjani? Ukhulele nabazali? Khulele nabazali mina. Ngikhule nje kahle impilo right. Yeah. Nabantwana? Nabantwana? Yeah, nginomntana iwani intombazana. Isizathu sokuthi ngize la. Okay. Yeah. Okay, isizathu sakhona sihamba kanjani nje masingena endabeni? Alright, isizathu sanamhlanje sihamba ukuthi umntana wami it was last year 2024 bekana 3 last year boku December nge7 munomunye umfana uceda ukufika futhi akaqeda ukufika la khona 2 years afikile yabo wathi makafika wafikela ekhaya yabo beyangasebenzi ngimfunela umsebenzi like yabo saba umaqala fele yabo mangingananiksi endlini ngekuye naye bayangananiksi yabo umuntu okhova naye vele because mina vele ngiskema abafana sami ukukhova yeah uskema abafana yeah mina ngisengihamba namfana uNtombazana wathanda le ndaba uskema abafana yeah ngicabanga ukuthi uthi uskema abafana bengithi okay Chomi hayi okay kuba uye futhi ongilandayo nge7 December yabo athi intwana asiphume yabo ngitshela ukuthi mina ngikhala ngiyophuza athi sami nama like angikhona ukulala ubuthongo anginabo nanani ngithi mina sihlale la endlini yabo sikhohle ukuphuma mina ukuphuma ngizophuma Saturday which was Friday nge7 zakhona ayisithini vile amabhiya sihlala amaya kubusoda yiwo sofuna leya vibe leya sokuyimi futhi ubolthayo sambi ekhaya vele ngibatshela ukuthi mina noValdo siyahamba sambi vele so driver vele I vele uguy adakwe like a play out yabo ayi ngimfunela imoto abanye abafana ngifunda nabo simlethe futhi mina futhi ngimdeliver kibo ngimfake endlini ngimshiye kibo mina ngiyenzeni qhubeke nabo guy nabo nami amantombazane ngihlangane nabo ngihambe futhi no drive ngiphuze yena ekseni mina ngingabuye ekseni mangibuye angibuyela ngekhaya ngibuyele nje la sithanda ukuhlala khona still futhi ngisashaya yabo ayena shukuthi makavuka ayekhaya makafika ekhaya shuthi mina beyazochecka mina azange ngithole because ufike wakokoda wabulisa umama mvela athi ngibona amakhende lihleli la ngiphuza nani uphukhali yabo ayi vela mphendula ukuthi awukhanye shuthi yena bekangikhavela or inangazi awukhanyisile endlini ngimshiye endlini ulele kumanje ngithume ipackage ukuthi ngiyothenga ngizolanda umntwana yabo umama athuleleleni ulelise owethu wami like amkhalele like umjwayeli yeah ayi vele athatha umntwana bahambe bayothenga ama chips lawo kube ihamba yabo after ukuphuma kwabo mhlawumbe nje mina after boma 1 hour ngize vele endlini mangifike endlini ngifike ngibulisa my like yabo ngiyasaba ukuthi ngizobuza ukuthi uphi umntana because bazongithuka mama like yathukana ngene endlini ngibuziwe umntana sekhaya uphi owethu athi nama ngimazi ngicela ungena manje yabo hayi ngithula isisi wami vele ngisuphi owethu bathi owethu bathi ngusulile nawe kaWovaldo oba sibuza wena ukuthi owethu kuphi ngithi mina kaWovaldo hayi ngikho kaWovaldo sambise kaWovaldo masikufika kaWovaldo khiwe kaWovaldo sifike esikokota yabo hayi ngingavula umuntu hayi ngithi asambe umcheck stop sign sambe vele umcheck stop sign mangifika stop sign Valdo uphi umntwana athi umntwana usendlini ngithi why ukhiyela umntwana ngalendlela umkhiyele ngayo because like endlini ikhiwe akhile ngaphandle emkhukhwini shukuthi usathi chain uyifaka phakathi ngaba ngathi khona umuntu shukuthi umkhiyele kanjalo lo mntwana hayi okay sharp mase ngiza vele mina ngithi ngizomshiye noValdo yabo ngisheshisa ngazi why ngisheshise ngikwatisa ukuthi ukhiyele umntwana yabo ngisheshise ngimshiye emuva mangifike egate hawuna umntwana sekala egate nomile umntwana izolo which bekagcoka iskipa esimhlophe isketi samakhalakhala hayi mina angazi ukuthi because naye umntana wami ngithe mangifika beyangenyindlela la ebusweni yabo mangimbamba like ngifaka isandla uwet umntwana
ngimbuze ngithi liphi ipaint yabo. Ayi athule ngithi owethu liphi ipaint. Athi uValdo ngikhululile. Ngithi why akukhululile uValdo? Athi akazi. Ngithi owethu ngizokushaya khuluma yabo. Kusisamathi hayi miyekele. Makuvele uValdo ngithi Valdo wayekhulula umntana ipaint. Athi mina ngimkhulula ngipaint umntana kuzikhulula ipaint. Uphuze itiya. Wazithela ngithi so why umkhulula ipaint ungamkhulula iskip and the worst thing iskip esimhlophe asina mark bengibelo basina mark ngithi okay liphi ipaint lakhona ipaint anikwa ngaliphezulu kompede ke ngithatha ipaint ngihambe ngendlini ngifike endlini ngithi mama uValdo khona into ayenze lo mntana uwet like uwet ngalendlela ukuthi like ama sperms or what uwet okay mama mathatha umntwana bo athi wena ayike uyenza idrama nathanda ubulwa nani khawume kancane ayikho into eyenzakalile thatha umntwana yabo shukuthi angisuse lapho thatha umntwana amcheck athi ayakenzakalanga ngisumama umuntu ohlola amatshitshi yabo athi but mthathe umntwana umise eclinic for in case yabo ngingene eRomini mina mangene eRomini ngigeze mina mangithi ngigeze umntwana mama ungayigezi umntwana yabo ayigeze mina vele shukuthi mama mahlala nomntwana ngale kamareni hayi umntwana shukuthi akhuluma ukuthi hayi mina gogo uValdo ngilumile la umntwana vele makathi unama love bites mama mshukuthi asaba ukungitshela ngalendlela le mingayo because mingidakiwe yabo ayibiza usisi wami athi bheka kanti mina ngime efastereni lasekamareni la kamama ngiyabezwa mangena vele endlini ngingena ngamasima ngithi mayiwani ngangitsheli mama mathi into engayifuni yehlisa umoya ungayenzi izinto zisinakuhamba eclinic yabo ayi okay thatha umntwana ngimisa eclinic mangifika eclinic umntwana vele bamcheck umntwana akenzakalanga nix but umntwana unama love bites bekamunyise yena like uthanda ukuthi stock sweet stock sweet mangibuza stock sweet sipho owethu athi stock sweet lesomaluma naso umalume umntana sekhaya lakho omncane hayi okay angibuze le doctor athi so uzoyivula icase na since wena umntana wakho angarejwanga manje ngifuna understand futhi yakuthi uthi uguy wenze umntana amunye stock sweet sakhe ukuthi umunyise iphi ya wamenza ama love bites bekayidlalisa ngaphandle lento yakhe because umntana ngimthola awethi yabo okay okay angibuze vele udoctor ukuthi so njengoba yenzakala so angibuze ukuthi so makunje uzoyivula icala ngithi mina hayi because akamrabi asungazohlanya icase le kusho ines yeah hamba uvula icala athi mina ibhekuyimi umzali bengizohamba ngiyovula icala because lo mntana sekamoshile hayi okay fine ngibuye ekhaya kukude like ukuthi ngepolice station mangibuye ekhaya ngifonela amaphoyisa ngiwafonele maybe ngabo ma 12 emini amaphoyisa afike ngabo ma 9 ebusuku mawafika amaphoyisa umntana sikalele ayi ngibachazela ukuthi umntana ngenzakala so but hayi into esizoyenza maye ukuthi mina sithathe umntwana simise ngithi lo already sengiyenzile le nto leyo into engishoda ngayo ngicela ukuthi ngivulele icase bathi yo azithini into esingaku-advise ngayo ukuthi ngathi ningalala but umntwana ungamgezi yabo then kusasa ekuseni bangipha amanamba ase-police station straight ayabo 1011 uwafonele ukuthi bazokulanda then bese uyahamba evula icase because kuningi already sekuyenzakalile for umntwana ngithi mina okay bathi sibonise ekhaya lo Valdo loyo sambe vele ngathi ngijampile okay sambe ekhaya lo Valdo loyo masifika ekhaya lo Valdo loyo uValdo akekho uValdo ubaleke emini like ngaleso the time ufikana naye ngibiza amaphoyisa afike ngabo ma 9 uthe umntana masekakhuluma like le story bekazikhuluma ngamafafa yabo into engibhorile ukuthi masekadlala nalo muntu umntana sekhaya like kuba umuntu oqhomayo ukuthi yo mina uValdo ngiyenze so yabo ubona ngathi into right hayi mina vele ngiphume endlini ngithi ungijwayela kabi uValdo ayivela ngifuna ukukhuluma mangabe ngiphuthumese vele ngene ekhaya uValdo ngikokode ngavula umuntu ngiphume vele ngithukana bomakhelwane baphume vele babakhulume sho kusifaka egroupini mabafika like umphakathi ufuna uValdo bangena ngamasimba kha uValdo baphula amafastera futhi hayi okay sime kancane uValdo angatholakala ukuthi ukuphi after lapho mase ngibuyele ekhaya nangu uValdo uyeza masekazi uValdo mina sebangibambile ukuthi ngingaphumi because ngiphuthumese bathi ngizoboshwa nani ukhuluma nomunye umakhelwane akasathi umntwana uthele itiya sekathele icodrake manje yabo bambuza ukuthi umthathelene nomntwana ayangazi bamshaya ngempama akhona ukubaleka
hayi sibuyele endlini masibuyele endlini kufika amaphoyisa kula kufike khona amaphoyisa bathi nenze kusasa nani kusasekuseni ngenza lento abangitshele yona ngifonele bona epolice bathi bayeza hayi ngiyabona 8 9 10 abantu abezi ngabo ma 11 kufika ubaba kaOyethu baba kaOyethu angikhaphe epolice station okay mangifika epolice station ngifike ngisho ukuthi ngizovula icala sona ngaso bathi hlala la sizofonela umuntu odila ngamagera okay ngihlale vele ngahlala isikhathi eside after ngiboma 1 minute afike lo sisi singene kolinye room ngathi I don't know ukuthi yini like ngathi office yabo fika singene bavala iminyango kuhleli namanye amaphoyisa phaya nomntwana okay hayi bangibuza ukuthi yini ngenzakala ngisho ukuthi ngizovula icase ngenzakala sona ngaso yabo ayi lo sisi kube ngathuba interesting ukuthi hayi lento ayenzile wrong nani athathe hey mina ngazi ukuthi yini le cover ebrown level yokuvula icase docket le simakathuthi uyabhala ngene linye iphoyisa lephoyisa lekhona ngiyalazi mina hlala la ngihlala khona lithi malingena hayi sorry to interrupt le case le yenzakala eDavidson isolo yimi bengikhona ngabatshela ukuthi ibhadele thina ngokubona kwethu naseclinic bashilo ukuthi like there is no case abuzo liyasusa ukuthi kanjani there is no case kanjani yabo athi there is no case ithi ngibize lo munye aphume makabiza lo munye mina nami manje sengihlangisa ukuthi there is no case ngithi there is no case kanjani umntana nama love bites bayibizane bonke babuza ukuthi well lo yaphumile uyobiza lenye iphoyisa babuza ukuthi yile lo munye iphoyisa lisho ukuthi le muntu lo uyabulala ukuthi khona umuntu bekambites like so yabo hayi abuye nomunye ngathi detective because beyagcwele impahla zakhe vele bathi sicela excuse kancane sophinde futhi ayibakhulume whatever lento abekhulumayo mangibuya lo sisi angarasele makangarasela azashayela itafula like angilande yabo maye sengisabukela for in manje ukuthi wena update ngumntwana na like update ngumntwana kanjani because lo muntu sifana nokuthi siyifamily like lo muntu sibuya kude lo muntu lo siyamthemba lo muntu ngimfunela umsebenzi nani it's fine kumele ngiboshwe it's fine for right ukuthi umntana mina yathola justice but uvalwe lento athi wena phuma ikinto engizoyikhuluma nawe phuma wena uzolanda amaphoyisa for property of damage okay hayi ngihambe ngekhaya ngihambe ngekhaya mangifika ekhaya ngitshele vele umama wami ukuthi hayi angeke lapho bengihamba ngoniswami siswama siye Davidson police station ngihambe ngeDavidson police station mangifika eDavidson police station ngichaze basho ukuthi i-case le kumele ivulwe le case le ngithi mina ngicela ivule bathi ayeke sikhona ukuvula because wena around Bloemfontein yabo hayi bathi buyela futhi late ama sebatshintsha ama shift yeah angiphinde vele ngibuyele late lapho sengibuyela nabanye bomama bama-ANC ayima sengibuyela late vele hayi lasisi lo munye vele umunye usisi vele naye ugcoke nje casual vele angibuza ukuthi kuyenzakalani angichaza ukuthi kuyenzakala sona naye athi ungivulele icase sho ukuthi lo munye umama imoshe ukuthi athi sisile vele la azange basivulele icase basijikise bathi there is no case kanjani angibuza lo sisi ukuthi njengoba bathi there is no case bam interview wile umntana nawe wazikhulumela athi ngithi mina angimenzanga yonke lo athi ima kancane angene la besingene khona avala iminyango afone akhuluma aphuma athi hayi wena bathi la kuna case kulento yomntana wakho into nje wena emile uyenze ukuthi ulinda amaphoyisa hayi okay ulinda amaphoyisa ukuthi kwenzakala ukuthi ngizoboshwa mina for property of damage which leyo property of damage ingenziwa yini okay okay ngihambe amaphoyisa vele eze ngo-6:20 angithole sifuna ukukhanyisile usintsha masewa yini ngiphume mangiphuma but you are under arrest for a while nani yabo ngene vele emotweni ngihambe vele masifike police station bangicharge mabangicharge bathi wena usile wena ubophisele umntana abantu obishangane in where like nami nalento ukuthi vele ishangane wayelingambophilanga for kana passport kana nix nani yabo because bekule inkazama operation Tudula vele nani ngibhizi ngiyawaphendula namaphoyisa because bayakubona ukuthi angibopheni tag nina nani wezinto zina kanjalo ngifike vele ke ngathi maselini mangifike khona emaselini ke alala lawa mangilawo ngiphuma yabo mangiphuma nakhona futhi bengiphumiswe ukuthi azange ngiye even nase ngihlale 2 days azange ngiye ecourt ngimane nje ngaphuma ngathi mangiphuma ke ngahamba mangenza i-security mangithi ngiyofuna isira only to found out ukuthi ngine-criminal record so like mina la ekhaya like ngidinga usizo ukuthi abantu ngathi banganceda ukuthi ngithole i-justice for umntana because lento yinto ayiyenzayo ecrash kwabanye abantwana
which lento leyo umntwana uyayenza kubanye abantwana yeah uyayenza like udlala ngayo because ecrash bangibizile bathi umntana wakho yini wena uyenza sex phambi komntana ngathi mina umntana wami usale ekhaya lala nomama umuntu usekamdala yabo ngabachazela ukuthi hayi umntana uzakala nani bathi nina anele waphinde futhi waphupha uvaldo akhala nani nini nje makanokubona uvaldo uthi ekhaya ngizothenga isibhamu ngidubula uvaldo like iyamudla leyo nto leyo and the which manje sey affecta nami leyo nto leyo and noma sengisegrovini njenga last week Sunday ungibizile bekangibizela athi azangimshaya ngebhomo zangiyekuya yabo novaldo yeah wathi into engiyazi ukuthi anede ngiboshwe mina ingane ngihambayo nani sakhisha ngathi maka mina uNkulunkulu engimkhozayo mazi ukuthi uzongiphendula ngelinye ilanga mina ngeke ngiboshwe nina ngama South Africa mara South Africa yanifeyila nani like achaza ngayo le nto leyahlekisa ngayo ngaze ngahamba eGovini because bengibhuka lezi zinto bekazikhuluma yaphela kanjalo indaba so mawufike eseleni kwenzakalani because bathe bangithatha lapha police station vele hayi bengumuntu ozenze ngathi ngibe strong yabo bangifika vele emaselini vele bengikhala ke lapho sengibona ukuthi bathe bavala umnyango vele angabona ukuthi impilo yami sho ukuthi iphelile nani vele besengikhala babangibuza labantombazana ukuthi yini girl masengichaza ukuthi yayikenzakala baze bayasho ukuthi wena uyenze kancane nami bekuyimi bengizoyenza 1 2 3 nani and then ngithe mangifike sebaqede nokudla cabanga lala vele ngadlanga ngaze ngabhema nogwayi makugwaya ngubheme ngabhema ugwayi ngabhema izoli cabanga ngacala lapho ubhema ke njengoba sengibhema manje sho okay so uthi umntana uyayenza lento leyo kubanye abantwana esikolweni noma the worst thing nanye futhi ngikhohliwe last year babageza nomntana sekhaya ufaka umntana sekhaya umuntu okwethu ibone iphempe kuvaldo like uyenza umntana nami ufakile umuntu Shukuthi umfaka umunyo because lezi zinto like uzikhuluma kancane like akakhuluma into ephelele so ukhuluma kancane makabhiza yenza lezi zinto ubhiza yenza lezi ezinye izinto mawumbuza ukuthi yini uvaldo uyenze sona kaso uvaldo uyenze sona kaso lo uvaldo akhona ungaphandle nje uziphilela kamnandi enenhlale ka seyi1 same streets umntana makasaphumi even nangaphandle akasaphumi uhlala endlini because ngiyasaba ukuthi khona into angayenza futhi mhlamba amnikeze something umntana ambize exactly yeah askisho okay so what help do you actually need kahle mina like ngifuna ukuthi uvaldo ngathi aboshwe into engayisho ukuthi like ngathi lento engikhulumayo kube khona umuntu ozongisiza ukuthi angihlanganise nomuntu ukuthi lento ibolakale because like ngathi mangiyombophisa sengithola leyo assist wathi bathi akuna case ngathi kanjani akuna case mara eclinic nginayo proof bathi ngize neproof well bazi ukuthi mangizoya eclinic ngeke banginikeze ifile bazonikeza bona kuphela ifile ngaze ngahamba ngaye eclinic ngayocheck bathi nayi ifile ibhaliwe ifile yomntana wakho ukuthi yenzakale sona ama love bites entambeni and stuff but nje imali nje yaphela nje kanjalo uvaldo wakhona amaphoyisa namhlanje yeza azocollect imali ku and other things sithe masibuye before ngizoya eDaveyton yeah amaphoyisa mina like mangisekhaya ngiyakubona kho uvaldo manje ngavula this thing ini ipost le yebo bafaka khona incwadi ngabukela amaphoyisa ivenile kho uvaldo wahamba wayemuva ekhaya la baboleka khona imali ngafika ngamaphezulu edustbin ngambona vele angena kokota kalowo sisi loyo ngabona lo sisi bekuyibhatla uvaldo ami ngaphandle bamnikeza imali wabuya uvaldo wazonikeza amaphoyisa imali and bekasebenza step sign la bengimfulele khona umsebenzi wahleza amaphoyisa yeza every Sunday because bahola every Sunday abazothatha imali kuvaldo even nabantu asebenza nabo bebangitshela ukuthi uvaldo ukhuluma iDoris different uvaldo bahlezi beza kule bazothatha imali namaye baseza bazothatha imali so le case le isabothathwe ijuju basically yeah imali isabothathwe le case ukuthi ungatholi justice okay into engifuna ukuyazi ne uyithole kanjani icriminal record ungakaboshwa kahle because akwazi icourt ngithi akaze you never sentenced uphelele emaseleni yenzakalile lapha ukuthi bangishuta ithombe like ama fingerprint bangibuza ukuthi namathatha ayingayo khona ngaye emasayilini kuphela ngabuya mina ngithe mangahamba ngiyokhipha ojikole yami isira yami ayiphumi bathi ngihambe ngiye police station ngiyochecka ama fingerprint yeah mangifika epolice station lo ngathola umlungu nomuntu omnyama lo mlungu wathi wena ngikumele uye court
nge-25 ezika-January. Because bengiboshwe last year. Yeah, bekumele ngiye this year. January nge-25, which angiyanga. Lo muntu omnyama athi uyazi ukuthi ngakuvalela manje. Because maye wena bekumele ube usekhothi and bekumele kusho ukuthi uphume ngani. Because la kuya khona kusho la ichaza ukuthi wena awuyanga attendanga i-case and which ukuthi mina azange bangilethele iletha, azange bangifonela, azange bayenze ukuthi angazi nix. Yes. So nganikeza elinye i-green beans because ngathi manyo certified nami ngamthwala lapha ngamnikeza ama ID number ukuthi ngicela ngicheckele ukuthi so how far ungitshela ukuthi maye bayisho withdraw in. Yeah. So i-criminal record isebe withdrawile. Still khona because angeke ngikhona ukuthola isira yami. Like ama-fingerprint wamangcolile. Yes, makumele ngihambe ngiyokhipha isira, kumele ngenze i-police clearance. Yinto ezosho ukuthi bengibosholweni nana. And which leyo nto leyo into engayifuni. So but what's the criminal record about? Charging for Damage of property. Yeah. And at that time yenze kimophakathi. Yeah. Umphakathi angazi ukuthi yenze ubani. Bona bamane balanda mina bathi yenziwe yini. Because even nesami statement esama zange basithathe. Like nje abanginika nje hey labantu laba. Yo. Bamane nje bangibopha. Angithi khona. Umbona nalomunye makayenza ngaphansi like hello. Okay. So even that is an injustice. How old is the Valdo character? Yes. I think 25. And how old are you? 26. So same age group. This guy. And he's not South African. The West, akana ne-passport. Like into engicakile ukuthi uyivule kanjani i-case because okay noma bebathi akabosholanga leyo mntana bekumele aboshole the sting le yani I-passport. le exactly. Well umngane wakhe aboshole leyo nto leyo. Lapho umfana khona uthe makafika kimi ngaze ngamgeza nokumgeza angazi ukuthi i-roll on iyasetshenziswa. Namhlanje uzoyenza lento ayenzile kumntana like ungimoshela umntwana. Uyakuthi umntana maye makakhula makazothi bo ma-teenage like because lo mntana like akakhohlwa into akhula nayo. Nini unokuyenza nje like lento yenzayo owethu athi uValdo uyathusana. So nje hayi mina vele nje guys ngicela nisizeni. So in your knowledge, this only happened once. You don't think it happened more than maybe? Hey mina ngane angazazi nami nje into engizibuza yona. Ukuthi mhlambe ayiqala ukuyenza because lo mfana lo mina ngikubona kwami ngasuhlula utshwala because after lento yenzakalile bathi wahamba uyohlala nabanye bomama wahamba uyophuza bathi wathi masekadakiwe bathi wabakhiphela vele into yakhe like ngibona ngathi la asuka khona mhlambe into ayiyenzile bamdlulisela ukuthi makafika nala afika khona kube yinto vele azohleza iyenza because makadakiwe nje umuntu vele Uveza ama-true uveze labo mama abantu into zakhe bathi wazi masterpiece aphambi kwalabo mama labo so yabo ukuthi nabanye abantwana nabo bangathola lento eyenzakale ku-owethu so nje uValdo kumele aboshwe ayikho indaba abamaphoyisa waseBefontein. Yeah. Guys, okay, now my main concern is how do we help the child get over the trauma because already selling to I practicing every time. Into ayenzayo sometimes mawuzobulisa umuntu mhlawumbe umuntu yandlula hello atsawe wena wayebulisa abafana like 3-year-old. khona la besibukela khona uyabona ukuthi lo bahamba bethi ipheka lo bahamba njengoValdo njengoba bekangami like yabo ukuthi ungimoshela umntwana. It's already damaged. You're blind. Kakhulu. Since Valdo is undocumented, like angeke khona ukutraceka ukuthi maybe there's a history of him. Oh, yes. Hayi mina ngibona kwami ngathi nje vele khona leyo history nje le ayiyenzile la asuka khona ngeke umuntu amana asukele aze ngapha angasebenzi anganaplan ngimenzele iplan mina Ikhona into ebalekayo. khona into ebalekile and still makadakiwe into ayenza and like namanje nokumbona abantwana unokuthanda ukudlala nabantwana bamantombazana and nabazali ngize ngibatshela ukuthi hayibo guys anibona ngi-example ngo-owethu ngifuna ukubona kangaki kulo munye umntana yo lapho uValdo khona phethe yo Uphethe ini? yey ngi-AKA 47 enzima kabi Wait, so were you guys
Yeah, how do you know even self? Angisho ngiyasho ukuthi makadakiwe lo muntu lo unjani like. Oh, uthanda ukusiveza. Decide nje nokuziveza noma nje agcokile like vele. Uyabonakala. Yey. Hey, kawungitshela ibe bathi nje ithola umntanami shothi ngayofa phela. Yo. So nje uvaldo mele aboshwe. Angazi ukuthi imile ngiyenzeni way forward. Angazi. Yeah, study justice, Buffett. If you are a detective and you're good at these cases and you can help us in any way, ngicela nje ubatshele ukuthi bazokuthola kuphi bakwazi ukukusiza fast laba abanendaba ngejustice. Let's email it because let them email. Yeah, please email us. If you leave your numbers, bazomhlupha. Yeah, it's gonna be too much. I don't know unless you don't mind, but Hayi maba thole mina. Yeah. Then ngizothola mina. Okay, guys, please send us an email if you can help in any way. Also, counseling for the kid. She even knows how to be a predator. Like, that's so wrong. Guys, that's it for today's show. Hey, nagi happy. I'm not happy, but don't forget to like, share, subscribe, and also hit the notification bell down below. Don't forget, guys, they also become a member. Ubali commenting, na ka situation e so le ka handle la jwang ba tseba gore lona le nahana jwang maybe le ka re thusa gore re tshware 1 and 2 re kgone go solve this thing guys. I love you all. Peace out. Malaza mal